Кара суу, Европа экинчи ряд. Кутмангүн, урматтуу катталуучулар. Кандайсыздар, тынч аман жүрөсүздарбы? Мен бүгүн келдим Кара сууга. Суроолор боюнча көптөн бери тарта элек болчумун бүгүн. Европа рядынан, рядынан кийим-кечектерди тартып бергенге аракет кылам. Жилеттер 3200 дейт, итальянский ХБ. Серый хаки цветтери бар экен. Мына жилеттер канча кыскасы? 2200, 2000ден экен. Кожаный курткаларчы, пиджактар? Турецкий, а? Коричневый цвет, 3800 кожаный пиджактар. Мыналар корейский жилеттер, да, Филюр? Канчадан? 3000ден. Мына ушул жилеттерчи, плашовка? 2200. Турецкий или Пекин? Жакшы. Халаттар канча сом? Канчадан башталат? 1000 сомдон 1500 сомго чейин дейт халаттар. Европа экинчи ряд. Европа 2. Канчадан көйнөктөр кыздар? Көйнөктөр ар түрлүү, кайсы биринчи? Мына узун. Узун мындай замогу менен. Канча? Бул 2200 эже. 2200. Түлүү өтө иштеки болду. Качествосу Бул жакшы. каяктыкы? Кыргызстан эле Бишкек. Бишкек, а? Көйнөктөрчү узун. Ушул көйнөктөр. Мына 1800. 1800. Бул дагы цветтери бар, ар түрлүү. Серый бар. Тойго немелерге кийсе жакшы көрүнөт да. Жакшы көрүнөт экен, да? А бул эмне экен? Бул двойка. Канча? Кашмир неме 2000. 2000ден. Цветтери бар. Цветтери барбы? Кандай цветтер бар? Цветтери мындай серый бар, көкү бар, карасы бар. 4 расчеткасы бар. Мыналар нелер узун? Байкалар олар 2,5. 2,5. Бул жерде жалаң узун көйнөктөр экен. Кардигандар барбы? Кардиган, мына ондай кардиган бар. Анан ондай кардиган. Кандай? Мына. Мыналар ба? Кыскасы мына узун. Канча ушулар? Булар 2600. Жашыл цвети, болотный цвет менен молочный цвет. 6 цвет бар. 6 цветар 2200. Мына куртка канча? Ол 2,5 эже. А, ошолбу кардигандар 2,5. А бул канча? Сиз не оптумбу же билбейм. Оптом, розница боло берет мага. Канча сом бул? Булар немеден 2200дөн. Бундагы 3 цвет. Турецкий эле Пекин. Гуанчжу. Пекин. 2 цветар? 3 цвет. 3. Размер кандай? Размер стандарт окшойт. Жок, стандарт экен. Стандарт экен. 2,5 дедиңерби? 2200. Но пиджактар канча экен, клетка? Бул дагы жаңы деди. Канча сом? Бул 2200. Оптумасаңыз бир карасам да. Оптом карзан да? Хорошо. Юбкалар канча оптор? Юбкалар 1200 сом. Күрөңдөр да бар экен. Мына дагы. Булар төлөбөйбү? Канча? Канча? Бул да 1000 да? Жок, ал тройка 2,5. 2,5. Мында 3 цвет бар. 3 цвет барбы? Бул да жакшынак кийген. Алиги немелер. Жаңы келин боло турган эмелер. Дагы бир көйнөк жөнөттүм эле, ошону дагы көрчү. Көйнөктөрү бар. 3 цвети бар. Серый, анан кофе цвет. Канча размери? Размери бир 54, 52, 50 ушундай болот. Кичкене. Мунун да 3 цвети бар.
Двойкалар. Двойкалар 2,5 нече? Последний модалар ошо. Bizde optun ketip Kança? turap. Bizde köp götürüp aytı. Канча сом бул? 1300'dan eğer roznica bolsa. Розница болсо, жакшы арзан экен. Мына акыркы модадагы юбкалар. 1300 дейт. 1300. Kança ne? Кофточкалар канча? Кофталар. Haftalar har qanday eje? 1100, olar 1800 bolat. Мыналар, а? Allah. 1800 дейт. Yok, karaları var. Rasvetkalar var. 1, Kança? 2, 3, 4, 5. Navinka şu barbiler. Барби. 1200'gö berem. Шымы менен. Özül. Özül. Üstü. Üstü 1200. Аябай материалы жакшы экен. Karot geladi. Uzunlar var 1400 bolat eje. Кана? Өзүл, а? Özüller. Çorny korичневый. 1400. Bunlar 1200'den, bunlar 1,5'dan, bunlar 1,5'dan. Kaysa? Optum roynasa. 1300'dan. Мыналар канчадан? Bunlar 2,5'dan berdim eje roynasaga. Optumga 2200'dan boldu. Budan kalmadı. Şu menenle çorny kaldı. Şu iki rasvetka kaldı. 2200, а? 2200. 2200. Kurtkalar kança oluptur? Bunanısı 2,5 eje. Bu puhavik. Bunanısı sintafon. 1700 som. Mani көрсөткүлөчү. 1700, а? Синтефон. Бул пуховиги канча? Puhavik 2,5 eje. 2,5. Кандай размерлер бар? Men Excel bolup ketýär. Жилеттер канча олупт? Жилет. Elbetler 1000'den 1300'gö çeyin. 1000ден 1300гө чейин экен. Ушунун бу канчасы? Sifanda kod firma öte jakşı. Bular Сифан эмне Кытайдыкы? ova Kıtay'da köze. Optum alsanız 950'den beren broy satsanız 1000 sonuna gelir. Buna türler var. Bunun da 10 rasvetkası var. Sifan. Bunlar X Max bardık. Кайсы X Max? Bunlar. Buna bardık X Max. Канчасы экен? Bunlar arganda. Buna 1200 optumga. Buna 1100. Мына кофточкалар. Bular tak 1400'gö bolat bul. Eger roy satsan asattan. Булар. Buna 1100 bolat bul. Bular 1100'den bul dele. Buna 1000 som. Buna 1200. Buna 1000 som. Итальянский 4,5 Velvet, mikro velvet. Dört yarım bin son dedi. Avrupa ikinci riyad. Kaç som? Kaç som? 3. 3000 eкен мына итальянский. Кардиганы. Канча кардигандар? 3000 кардигандар. 3000. Гөнүктөр? 1600 мат. Uzun gönüktür kança? 2200. Anda uzun gönüktür 2200 santim. Al. O. 600. 600. 600 son. Bularçı. 1300. Buna emeler şalpaklar. 3200. Kemzirleri? Bunisi 1600 bular bir jarım. 1,5 1600 3000 3200. Bular kança eken? Bunisi 1800 ile 2300. 2300 1800. Bular kançası eken? 7000. Чекинга искусственно. Жақсы. Распродажа 1000 сом деп жилеттер. Қанша сом екен қыздар? Курткалар. Капюшон. 3,5 сом дейді курткалар. Турецкий или китайский? Китайский. Кыскалары канча болот? 2100.
2,5 ming so'm.